El grup ciclista Camacus farà la Vipesprem en 2 dies amb alguna petita variant. A ver, alguien que tenga buena vista. Un imán, un romano. ¿Qué buscamos? Una femella. Sortim des de l'Espluga de Francolí, pujant al Coll de la Pena. Passem per Vilanova de Prades i arribem a Prades, on farem una parada per dinar. Hola. Hola. Oye, aquí podríamos almorzar, ¿no? Josep Maria, quan s'acaba el corriol cap a punt, cap a l'esquerra. Tío, 20 minutos, ¿eh? Tío, ¡Hostia! Ya sabemos quién va a pagar los cafés. tú, no os necesito, ¿eh? No os necesito. Pedro nos ha ¿Por esperado. qué foto? No, por ¿Y para qué tan vas? No, porque el Pedro, el escuche nos ha parado y él ha girado la derecha. No, por tu track. Necesito. Pues carrega'l. Venga, no me escucháis. Com sempre el Pedro ajudant els companys. No, no quiero salir con esta cara, por Dios, no. ¿Cuánto costa el menú? Després de dinar reprenem el trac. Passem per la Febró, Mont-ral i la Farena. Aquí ens desviem per anar a la casa rural Masclaret on dormirem. Per aquí, campions. ¡Es el Michus! ¡Ay! ¿Sabéis a la cámara que venía al darrere? A Cala 3 ens relaxem. Aquesta és una altra forma de relaxar-se. Sortim de Masclaret. Hem tingut una nit moguda, amb pluges i trons, però com sempre l'Esteve ha trucat i el dia s'ha aixecat bé. El rebullonaire. Lleno de robellones. Sortim de la casa rural Masclaret, passem per Bartra, pugem fins al coll de la Creu de l'Ardit, baixem a Montblanc, on menjarem coca, tornarem a pujar fins a la Font de l'Aigüeta, tornem a baixar, passant per Poblet, i arribem a Vimbodí, on fem una parada per dinar i tornarem a l'Espluga de Francolí. Comença a ser habitual les trencades de cadenes de l'Albert. Un altre cop, ruta assolida, cap a Francolí i tornem a casa.